Kuva kuri wa 11 kugeza kwa 15 ku kwezi kwa 10 mu Rwanda hateraniye inama y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi. Insanganyamatsiko y'inama ikaba ari uruhare rw'inteko zishinga amategeko mu guteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagabo n'abagore nk'uburyo bwo kwishakamo ibisubizo bigamije kubaka amahoro arambye. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame atangiza iyi nama yasobanuye ko abagize inteko zishinga amategeko bakwiye kumva ko batagera ku nshingano zabo zo guhagararira abaturage abagore batabigizemo uruhare. All over the world, parliaments exist. Inteko zishinga amategeko zibaho kugira ngo zirinde inyungu z'abaturage. This objective iyi ntego ntishobora kugerwaho hatabayeho uruhare rw'abagore rwuzuye mu nteko zishinga amategeko, by'umwihariko abagore kuba mu myanya y'ubuyobozi. Muri iyi nama hari kuganirwa ku buryo bwo gukumira no gushakira umuti amakimbirane n'intambara byugarije isi. Kuri iyi ngingo niho umukuru w'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi Pacheco yaboneho kuvuga ku ntambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine, anenga Uburusiya, anavuga ko bidakwiye kubaho ikoreshwa ry'ibisasu bya kirimbuzi. It is not possible to accept the invasion of Ukraine by the Russian Federation. Ntibishoboka kwemera igikorwa cy'Uburusiya cyo gutera Ukraine, ntibishoboka kubyemera, ntibinashoboka guhishingira igikorwa cy'Uburusiya cyo kwigarurira mu buryo butemewe n'amategeko ibice by'ubutaka bw'igihugu cya Ukraine. Mu magambo make, just because is against n'amategeko mpuzamahanga. Munyemerere mvuge niki, byonyine kuvuga mu magambo kwikoreshwa ry'ibisasu bya kirimbuzi ni ikintu kidashobora kwemerwa. Ikoreshwa ry'ibisasu bya kirimbuzi ntirishobora kwemerwa. Umukuru w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe w'abadepite Donatira Mukabarisa avuga ku bitera intambara nyinshi nuko zakumirwa, asanga abagize inteko ishinga amategeko bareba niba amategeko batora adakumira bamwe mu baturage, bityo icyo kikaba isoko y'amakimbirane. Izo ntambara zizanwa nuko hari ababa barahejejwe inyuma, zizanwa nuko hari ababa batiyumva mu miyoborere y'igihugu. Ibyo rero nibyo abagize inteko ishinga amategeko bagomba gukora ku buryo mu mategeko ashyirwaho no gukurikirana ko ayo mategeko ashyirwa mu bikorwa, ariko ababishinzwe bakanabibazwa. Iyi nama y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi yitabiriwe n'intumwa za rubanda zirenga 1000 ziturutse ku migabane yose y'isi. Jean Baptiste Mico Myiza, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.